Yabachia obi biara yachia nipa bibire biara asabre wutie yen de yeka enyina no se Nyankopon hira wo sabre biara no yede bibi to ha madama utimi di akire emayen sabre se on subscribe ya hwana hwe se obe subscribe sa hwana hwe se obe subscribe na watinya be kan odoma nkoma abusua no eho na like na wa share dwumadi na ma onua yebebisa se ene wapom te sei ebi se yare ene mani pakadem yare ene ma nipa sebi eye de enye yare ewo ho na se wo sika bede ne wadi yale wo na se kwantuo wanim a bede ne wako yebisa wo se ene dai wapom te sei sade achie enura wokoda na ho den ade achie ena wo hu ano a nyame ntie beduru anwumre no ko sade ebeche no na yare no ayira yale ntimi ne usu nkonim da wo bedi ne so nkonim wanka amen won subscribe aye koso aka wo se subscribe nyame nhira mo ma subscribe nyina nso ya subscribe na bla be kan odoma nkoma abusua no eho nie enne obi bebisa se ensembe na eda epono so ensembe ena sabre yebe bobo madodo mafafa masisi makokom ya wonem sa maami a woda eye afidie a yekasafa so sese yi picture da so woni maami yi pa ya fere mama Esther Mama Esther ehine obutu edi ni dwuma na sorry di Ebenezer worship ministry or Ebenezer worship center yeah but said enya ne Ebenezer worship ministry ewo ka so a Mama Esther enne ye ba be hwe ne mam yenu mensa bi se ye se covid-19 ba ye se Nyankopon de binom so temu afamu a eba na no kure Nyankopon mi se de bia meka se pa se wo beko akwakwaji aduro e de ababa ya sore atwe akra akogu sebe bonsam anum de ene enka bomode ne kwaji aduro ne fakom bomode ne kobe ho ne nka fakom fire malam ne jese koba ne sha na ohun ya hu se bonsam adwuma wasi ubu hu se bonsam adwuma na wo ye mempese e bekasa bebre ebia na wakoma me ya solida ebia wa hwe TV so da me wo yo bia na me follow ne pa me nada o so yo bia wa hwe ne da wa follow ne da wakona solida ene ye no e ba beka ensembi yeni ase ebegu nipa bia ne ase nyame mpantungu yade de apie ne yeka ene enya bete kwan no kora ne se mpie nwe na se ehudi ne nkwa eba yebo ena bribia nso no ye make sure sa sembia beto wa ye bedodo ma fifim ore bia babontin a wa start Exposey bi na ehu on de ehu ye friend K2 wode osofo ye friend no eye owo taifa bokina believe ye prophet Gabriel kwasi sapon wode Exposey ba ya yede aba ye platform simpri no enne wode maami wose maami na ye Exposey number 2 maami so onfri nyame wose maami Mama Esther onfri nyame ni Mama Esther the number or the member of K2 temple yason na yenwie kwasisa ponde no etika kra bi soso na yewie pa afi ye kọ Mama Esther no eso
yaso yekom na ode yenkomra yedamasi about your ordinary. The next one, edi we are the boy. Udi can a boy me say me. Oyo ba. A mouse about hobby, our may. Papa na ya me come mema na asam dodo nti ya obi obeka na ya mema na wusu ya so na oba de ya de me mesiafo ba me ho pa Mesiafo. Mesiafo anya body na minti edin be ya. Mama Esther. Me pacho Mama Esther. Yeah. Mama Esther aye nim so otonyom na anase de ya. Me pacho Mama Esther me ka wa zo ntonom. Edi no boy me yem se pacho obi bia epe Mama Esther na oka na asem na bra eye Facebook sisi ya. Na me nipa oka na asem ma me ya obehunu se na yi etwam ne picture anase ne video etwa go no. Mama Esther no owa asoro be mu. Ebenezer Worship Center. Ebenezer Worship Center. Yeah. Ebenezer Worship Center there. Ba ko ahene makoko bi ho na woka ho asem ya na. Me ba twa there bi we e kaswa asem na making. Kaswa, oh okay. Ebenezer Worship Center Kaswa. Mama Esther. Before say metimi aka ma yakọ Mama Esther de yesu. Abrantie bi ye friend no Jackson Amwa na ni video audio no adofo mintimi emmo fompa entia na ye hwe se ye benya no ewo kasafidie yi so na abrantie no ewo Kumase na ne maame eko taifa Burkina ho abe ana wate na asem eye kwasi sapon na abra okoye no asira ne maame da ho kire bi mu na ne maame no eko first one by ye ma ne bibi mo de by second one no onu no hunu se ne ma ohunu se sofo ni mfre wurade je se on se na onu na wa se hunu se na me frɛ number bi a ne yesi adum but odikan ede we no ema me wa ha Odini yiri bi mpo atwa so a wo be ne wagu ana wo nko na so small kan kira wo se ni serita awa wo ye tetesi wo na wo gina wo ye chose ni pono free yame you are funding there abranke na ko na are ho pa se na papa de no ne maame ne dae no wa kama me na no atu straight away. That's the means because you see, maame don't mean kwa na wangaza wakajini sika. Sa nobody nya akobo so kwa kwa jini sika maame na mano kwan. Mano kwan da. Oba sorry. Bebre titi wa asofo no ma de da saa. Yes obi babontin usuro. Minimum sofo bi o ya me sofo ya. Ono na mambra ya de amane ne se awolefo no omo anasole no na oni omo ndeda so nim no ni osigeni ba kumpo da obewu no di akro se wo ye aduan o so gina wa ensema be pie furu mu aba no ane de we wo lifestyle esitie na be unu se wo firi nyame anaso wo firi nyankopo wo firi nyame. Okay papa yanto aso na yenwe the next person e ba chobra Facebook awa wo hwe mo Facebook live no won share said ya ba ya se wonu ebi hye saa te bia me beka wasem ya ono so betimi efiri ho na obetimi so akọ YouTube won so ababohwe said ya etene pepepe na wonu oni anso ache pepepe said ya ete kretu mo bebere de brel but ma far ba ko said ya ba ya asem ne beto wadwin na akọ ekire yi
Mekeka bubo ma ho so na me fa asofo no baako obi bi sense na MP4 nso maba won so assemblyman businessmen and women fo ina maba won so tinya botre na twem na yen start obai ji na baba obai ba me nchen me patro obai ya kan asem no obehu no screen so sisi a e fe no eye mama Esther e patro to so yenko obai die ya de nis mu sanko a papa oba me nchen ana odiboto e patro wo to so sei me patro book no mo sisi ano me mesam say me program say we nko na me ye baby a me ye ada program book na akoka ho okay entino number otia so no ya me ye adoma me de best ne papa phone so na next program or dia to so am pepepe the patro radio station be or say program or radio station be already one of the biggest radio station in akoka ho okay to asoma me entino ma me ba ye no de beto ma me na mba me wo direct Oba K1 ekweku ansam ho ayo de batu nanim se ohia emboa na emboa ohia ni se no ode tu nanim ho asole mo ya nti da ba de ro me boss ne so de ne former boss e de ne fa enwoma bebreru e no frɛ me ka kyerem se K2 na se ya boss no se wo ho na me se an na obekwa im so bi nko no so ma mi bia ba me nkyɛn na me ne na for process me akaka kra nti pese o complete mama because me na ye one so pese me complete no pese o outside na so mama ben madam mama so me tie de pa one of the biggest TV station bi so me pese me boji na oyo pa so me tie no but the boy na me ko hu ro no ato me so a shocking me I no be another so mama ye me shocking na oyankopon na ofa na boa ya onto no ntep nti eja wo ho a na wa fa baby kakra na wo di bibia support baby kakra na wo do talent nso afo aso na wo da adwen aka ho na nti no bae ana me si wo mache e won say asofo na akonfo na adade omba ye ho ina obi aba nyame fa na bo onto ne nche nyame fa na bo because oni otwen ho ba nye akonfo no ye wo otwen ho so the demon na bosom ne say yen say yen twen no for 1 month Oko ne word ho akodi tumi aba ye benya bo abotra twen no kopem bro baba because ofu ne mra obekum ofu ne mra pe obekum ito osembre bia wodi so ba na Christopher no ane ya asofo efeke fo ma ba fra papa fo yi omu ni otwen ho nti obi bo mpa ba ko mienu no enye ngwa ye to so fe baby oso fe baby ko ma Christo ye wate ma bi ba ye odi betu benim no cast as a nature and okay and I have man worry see I saw what they mean call because boss lady in Kaka Bibiada and former boss Akoye Bibiada Takasa me didn't perform woman maybe say 2 minutes but 2 minutes back at Kubon Sam na Oban Ho Kumasi make what your baby mammy was say Okubon Sana Ban or Kumasi not all him make what your Kokumon Samano ne temple ne branch baako awo Sapeman awo nsama road no so ahoro ti Kumasi branch baako so Kumasi ba Sapeman na me ne dele wo okay me ka se o Kumasi oyo Kumasi so okay o Kumasi entino papa ma me no me ka just maybe say demons nti one no be say me former boss ne say me small boy we metimi aboa no say he akwara no ogina wo no uswa ba 2 years so tiri mu na so say me de kura ba de so de hu na bebo mu jinidi na obeboa nti amara ma me ne benya arehye mu obeni ana me chance on fa no mobile phone na ma me na o de onko ade chia me be say demons na no be ka no me frɛ na aka kire ana so you watch it and I'll call it to be fair. Me fled demons, so we didn't have fled demons. And we'll go for buy and we'll go for the chance. Or per se, nobody, I want to see me a Rubiaba, till from Obakaya, one full program, Obakai. Maybe I want to see me a Rubiaba, maybe I go from the Kanum. For South Fundakana, would go Bakuti, and Diasia, Nabakuti Dishro. Bakuti dia se bakuti dia we say nimpa bia fundaka no ye wo be bia nimpa ye di ni tito
no be a night for. But our kind of dear, or Niti, Ediasia, and the other one was Niti, Edison, until when you dear chair with him, no way should dear chair with him. I don't go inside. I don't know, Chile say, the Monica Champs, and Mamma Meno, and Bishop Funda when me and what time on them for 3 days. Or you or bet Shremmy, dear, may I chasso. Now, Mrs. Howard, I know, Missy, no way or bow, because Mrs. Afono. I almost shed the Yaku could grow to say, Mamma, no, say, Mamma, or who could grow see on my yabo money now. The pyramid trying share. The one I can't actually me. See, the frema, man. And to me, my mini dino. Mama Esther, no. Mama Esther. Aha, and yet, Mama Esther, ya, more channel, the audacity. Aha. I the autonomous. Messamo, I have the autonomous. Master, and see all my comments. I said the autonomous. Obi autonomous come na. Walk of also walk of the bonnie, walk of a dinner, the Ababeya de bonnie. One will beat you of a cassette, Mama Esther, and so now yon. Ah, I know the autonomous. Yes, ye be an when to tune in Yanko Pondomo. Yes, ya when you and yon one. I don't know. And yon one. And Papa, sir, mammy, or prophet or prophetess. Ah, on no to suffer no buy, and we check Mumu. Mimi check Mumu, because me met Yacha Mumu by 4 and 5. Who met me a sham and I said, Tema. Who met me a sham by that Friday. Who met me a sham said, it's no original baby and Uncle with you. But the other part of body now, my chema and the alcohol, you must want to make information. And me check Mumu. And I mentioned about Como Nishi. Or call Fiona, or call spyway. I know I yet I wanted to say, soon sorry fear. Sign of all I am. I was soon sorry to was spyway now, who said no, or shut down for baby apart from many before my boss pet. To make one. Now, made him other bodies have a body on. Now, chance and more qualify make one. There will be demons in a say. There were temple do over also register. The temple answer na over register no one. Ubepu Yesu. Ubepu Yesu. Upu Yesu we are. Ubepu urade onyankopon obo. Wu Yesu a. Wo wafa bonsam se wura na okraje nkwa aswe se efri enel kono bonsam na ubedi nechi. Amamre bi odom obi a ubedi so. Wu we are the 11 satanic rules are ever 2 temples so was aswe. What's where we are and son of the walk or temple wankasa. No, see, obey. Maybe what they call obey. And of one say program be safe from Unia, safe from Unia, Bomber didn't say, no so more radio no sono, more patrol session or a Facebook to us. My and I'll see you what obey. I'm an call temple. What I'm temple over. One said the Americano, midway gates in Nano. We are so full. We are Assembly Manu. We are MPU. We are a prophetess, we are businessman and woman. Oba po Onyankopon. No one for Bonsam so we are no crying because caneno, let me hear Mama Bonsam. Let me hear Mama Bonsam to go for Bonsam so we are no crying. There we are, who saw no woman. Ye replace for Frama. Sunny, we who saw ye replace for Frama. If one and one pass on some control, a marine spirit in control, a robot for the control, a Yakutunusu and a control. No one can talk to Sunny AM. Intimate look now. Number 5, 2 temple. Loose not good die. Now so candy mechi. No candy na did mechi poo yesu. Now that day now we over far on some say running a car and one. And the moment I over far on sense of run no car and one no cliff room. Then I call other the second word or third word. First word in the name and kitchen. It is so for but so on the calls other second word or third word. See, all poor now so no year call them, no replace for my name, no call for that.
na me sha se me keka west na no hu se aboa no emu nyanu na fifu ndeka no ma pie omo no fu ndeka no wisane gu fo mo bale mu se ni yemu ahye no kra ti ni yemu hye no na me command me gate no lock here because man command me gate na lock here obedwane afi inside obi mo yeda command lock gate no fast na me kana share inside also maybe lock gate kwa no oye board by na won say mentumi akofo mamba ma command man na e we ntima no so kra na me command na mo no begu ho e mo no begu ho wie na me kan say we ni demons am so mo no nti wo de o mo ba ha for 3 days who dare o nya hwe who wi a eso dia me do beko shrine na nkasa ho na nke ma sa ko hiraw e wo ho no so yi wo be ye e na mo ware san ba chi ko gum na me ma no po ne ke e ba ne ko bo fa ya bo ni nchen yo because dia ya ye twem na so me nyini ye no between 30 and 35 years e be now so mon sam yusu me cheye pa mon sam start to use me na no 12 years now start to use me sumun bon sam for 17 years me do 29 years you mami on worry Oba wa ye se me oba me won no nya ware oba me won no nya ware na chikwa nso na oba be ware wonko na chikwa nso na oba be ware ezi ne papa me ma so for 17 years na that there me jai sa dey en sha dan che ye bia me twan tro pa ma me twan tro da papa oba ya ro e na me bo ni naked na me ma chi no ko fun daka no no ko dim oni amwo no gu le fun daka obi be se na ada o wu ana because ya lock no le be pia ma na cover wani ma na ba wona ya se kakra gu nkotodwe se ya be ya mfra ma betinya ye den afro mama na ye temple wono so ye the blue red light e di abobo blue and red light ma di abobo na fan bo kama ti ye be bia ma no show na me rock na me call nti me call ya no e di monica kire ni say ba me no o board pa nti ye wie pe me fa na mra na human blood minjare ni bi na me dware ni human blood ni obe hu ade akokire e won se wo call na sole no o so wo ba na nan ha na wo sore nan ha no hwiri no o ni shiete no because also info also akwada me fancy when you be say wo de you fancy akwada bia o nyinya also ne nan ba ko ha na o nsa ba ko so nan ba ko ha na wo hwiri no na kwa ni tihwefo ni tihwefo o ba hwiri na de bo no hwiri no ya hwade bo so kasa wana no o free nyame onyankopon onye ni bibia wo instant you onyame oto no bo asenya nyama kakra wate o kasa ni na no ni sheti akwala na manye ti say akwala no ni sheti na ye ba yusu no ye di na ye sacrifice ama no enti bu no o de mu o wie ye no 3 days nso ye na mama sa ma chi no that 3 days ye ko fa na anadwo ye ko fa no ana me nkan go bie ni mu ase ye bida me ma journey okot me jai omo mu na me review omo se me to on kan se we jai okot na wo ye sofo wo ye hwan na we jai okot na me ntakro wo program ya so da okay me ntakro da me jai o because wa sachira ba so far as I won sachira ya wo da so sho okot mu matakro na obi sachira do wo sachira oh yeah se obi sachira mehu because our friend okay too na yame adome so me free mu o ntisi ade me Yesu dia amafu bebere frɛ me me ntakra omo then in 5 afrɛ me omo so be jai me ntakra omo amaya madwin sɛ membe tiefuo me ne omo kasa so omo kure so a na omo so be di adanse na omo sɛ di America no no kure be free ne boss na kasa na meti he ne boss na kasa na meti he aba ya machi na anajo 12 to 1
ye di free temple ho ni ye de ne ba shrine no so e bi a demons no enyama ne ya hye no ni ye di human blood ye de fa no ho na ye de fa no ho ni ye de fa no ho the more ye de fa no ho ni na ye de bobo demons ni di because the blood na ye de fa no ho no wa so we ni ye initiate no a kire se e free na ekwe o ye dia enti ye de fa no ho saa na ye di initiate no ana nipa bi anso obeba mu ho bia no be di nkan aka se human oil ye be ye bia mo waton enti bo so aka se na yakopɔ bi emeni na yakopɔ be fa me o fa me na odi mu wura huhu odi mu wura huhu me won se ya mo ntwen obi wo ho ana nipa ni sane no onyankopɔ nya na de sa or awkward there was spirit bi wo ha ye fa ni yamuji na da wa ye fa no hakakaya yiro sa yamuji ni hakakaya yiro no mutumi o mo ye ne se sa wo ye sofo awo okotru wo prophet sa wo ye owo okotru ma na ngu ade a omo madwuma ni se wo be hu ade no me pegya wo so dia koya wonwane ntu beti na tena wa kodwo me se ya no mo ba fo so no because so ni yo mo dia no mo me ugro hu wi asi bebi obodu ugro ho wi a no we bie bebi a che ntu bo ze ba kun akoto akwara bia ya de ne babere wo beti nya akoto ne se bia akwara nya wontan ne wa ha se wo wontan akwara wo hu mu a no ma ba je bribe wo ye ho mi ketu me tempo ma ba je bribe mo o ba je bribe no ma je 20 pesos and 40 pesos ye sonsu munye highest money pa the highest money pa ya beka say wo de ba physical almost about billion me fancy am na me ka say one cedi coin ye no the coins ye we o ba je bribe no wa na da ko sonsu no ma mo ntan akoda no na we bele we yi akoda no na da akoda na ba enye onu sa ya akakaya yiro no ya mujiro onu no meko ya akoda ba ye bie na ni me na wuru nti no no aka say yankopon be bi ni gba sunsun wi ase no ni wuru a ho mi bru say akoda nya one time o ya azan o free am your awkward o your awkward o wi ana o dia charge o your awkward eti ma me no say ye dare ni na ye wie ye no na ye bie no na ye ma no ko ye na ye human blood bi the man if you start to say oye program on crofo ba ku yenu eba ba ku yenu na say oye mo so release nkwala no so sunsun ya se a se nkwala no be se 10 ye select mu be se 4 and 3 ye sacrifice e de mo no na ne chafa if that sacrifice no so obey ya onye no physically so watama kwala no de na ba ho de bi je ba ma se oben so kwala ne nsa ana ne nai de yan sa akwala ne ti be hwefo ne ti hwefo ma no na ya capture the soul ya twi ne soul na sha asasem de twi sa asasem no ma akwala no ye ni ba bi ta na ye no onye ni ba bi ne mo dia yen select no wo be wo so ba je no na de na to ni nsem no dane ina yi ewo so woni videos bia na woni no abrantie ni na ye adwuma pen in case we tie me ewo for the first time heaven and hell program ye no adwada kopim efiada na mami wotwa ewo video yisui mo hwe o Facebook enti no papa ye de over de akwara ne be kita ni nsem na wa hwa akwara ne anim woni nsem o hwe ni won sana chese sa akwara na we kita no woni nsem na we si ni ti aso and then you disqualify na yan fani ya sacrifice and no wo ba tan ya wo de ne ba asore ho no wo de wa de ba ko siri problem bi anka no ba de obesi ni ti ase no me ya twu susu me wurafo ele sa akwara na ne ba ya sacrifice ya select no enti bi du a no ba to mbe wu ti se nwan na sa ma ni kuro ya so no ya de no fa process ni ya fa no ene ka chere se bra wa be ti se e musa asoro na etumpo etuno I was wo ba sisa asoro ni di o se o ma me ya awe wo ko se wo change wo di ma amanfo nso ebe wu o se o ma me ya awe
because you were deep for being more. On the area, my friend said, Pastor, my friend said, Pastor Ebia Kumi, no, I said, oh, polishing baby, maybe or the Joshua, Elijah Beshaw, now I was sister. It is over FM, snowball body, dear, who know, because the dean was a son. Okay. It's a mamma here, so confusing now, who buy a one. The better details in with date of initiation. We sing the child, and you be here, energy. Said the Abaya, I won't get up by a little. Mammy, by because I saw me a castle. It is idea, mamma, boy, no, enough from your mono, lady kind. Or say every day be all attending meeting. Near with us, so I am member to the all courts. No. I said, everyone says, I can't. Momo, Aya Busum Pukra must say if you are attending to meeting. And a sorry phone per meeting, but you don't come to check. I was answering make a choice, and my name rents in a yap. Yet, pray I want to mean by a year or channel. And today I was some free papa, who can say and commit a book with all no friends or mouse or there. No pen or beba. I'm also a young one. Young one, sister Okacho, Ababa will be saying, I'm blended as a mammy. Yanko Paul, on the party mouth. No more saying, I mean, I said 10 years no shout, on yet. But I didn't want to make a chance and say, no, what's up for the between what say I want friend saying, me name in English name, I say, yes, you'll be out. Yes, any panacha will say, and now yet me go Google. Grave, yes. You Google my and any don't pay no. You don't want to do on any don't pay about them. And what you pay a diani, and what you pay, you pay a bibia. You tweet them out for best 1 month, 2 months, 3 months. To me, that why a penty. Me, I want to send a demonish lying. But I never want to send you feel 1 year, 2 years, no win and any man. Then I bet one. As I now would take a tool, and I'm a sound, and I'm a Christo, dear. And then Yamia don't be a Christo, dear. What's it? I made this of penny, pa, men and man. Says Yamia Juma. Wakuti Abba. Ayasemu. Ayasem. Na enema bi se no, muntie me ye pa o. Ye koswa kasem wo ye nya kan da o. Me say, adentina enipa bi wonim Nyankopon boa echna. Ye de ensem bi enipa bi akeka kan Ghana ha a ya nton san from amisa mo hwehwe. Ye de sensem nyina ba betudwa. Wonim hwade o. Wankasa tie no wasom no ohunwiri. Nampani ampase woba wonim emma kware nka na mo abadoye. What you say, ma, or more about it? Mammy, the ensign. So, in Tieno Yana per se, and semi abasino. Mammy, me patcho would be a wood tier program home. Share program money into mamma, and sanka mammy, but more the some mobile shammy, more better target a mammy. When him. As a mamma stay, as somewhere K2 tempo abacani, into modern brabon ten sera mamma, never be you are no. Because the edican is a 1 month second year best baby bochi. So what you say? Unum say penny empire sha mammy 1 ma, you see your best Sunday. But to crobia was bian mammy. You better go. Unum ye the better tao. If you say, ye shema adiano sanyano cra, because a brass so a brass some way by no. My friend say, bro 48 hours in it. Ya shedding senka baba bonten o ma bonten enti ye hwa se mama Esther bo modern sa so babekasa. Yes, brabekasa sa ne brabe yi ho ano because enipa no won wodi ne se ya na eseko na we kwanye radio station na TV station ba akoso debi so dia say etinsem wona se babeto wona se nye no kora brama ye hu ene enya de ye bekasem bi atiawo ene enya de ye bekoni deep ye hwe ye twen
so beba be yiwano won subscribe ya subscribe na share yanom ne betom bia no ye beba ye da mase ne betom bia ne beba so ara se me nana ne kan woso ye sonkra ye komumu ye sonkra ye komumu ne ye beba betom tembia ne ye beba enti no ye sre wada bomode so beba abonten ne tie bia no yuti bra abonten na ye hu se yampo se nyampo na ye hu so ti ase nemo ye twen no wa amade a afenye de expose na nkasa betato ye da mase ye da munyina ase